ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯅꯣꯡꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯄꯥꯊꯣꯛꯂꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯄꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯜ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯔꯣꯝ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯈꯂꯃꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯖꯥ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯨꯕꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯄꯥꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯅꯥꯒꯦꯠꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯏꯐꯨꯠ ꯃꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯔꯥꯏ ꯊꯣꯡꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯅꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯝꯕꯨꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯏꯔꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯥꯛ ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯊꯣꯡꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯃꯤꯗꯣꯛ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯁꯥꯕ ꯌꯨꯝ 8 ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯍꯧꯔꯤ ꯃꯍꯥꯕꯂꯤ ꯍनुमान ठाकुर मंदिर मनाक हरी खागु मखों मपादा तुरे लैराई की मफम कयादा इफुट फारोपदगी यास्कुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की बीजेपी के एक्टिव मेंबर थोक्सोम सैदबरता अमसोंग बीजेपी के काउंसिल मेरेप आर के बीना अनिना मियाम गलुने तुरेल तोरबान सेंजिनबदा मतेंग पांगे थुम्बुथोंग अरीबा बैगबती लैकाई की मफम कयादसु इफुट लापदगी मियाम थोरक्तुना तुरेल लैराई सेंजिनदुना कुपसेन सेनरी सरकार की दी हौजी प्रॉब्लम ओवरऑल वरमनी ngasi isingje ado akhoi sidai hojiki oina sarkar gi karigumba khudong chaba amma lobagi mamimta tadri hojiki oina ado mayam atopa mafam na tolonggodri khangde khurai puthiba lekai na nebam lekha hekru ma khongba ki aina khamada amta udri na khali government da haining isi hojik akhoina daka wali ba iman pramam da hojik phaglong wali ba dagi le bora wali ba fcd gi mogi store da leri ba pot khara department oina khatang bibiraga di yam nungai ne khali इम्फाल तुरेल की इमाई वांखलप मरम ओइरगा खुराई लमलोंग थोंग मना के तोरबान अनिदा इफुट फावरपमसोंग पाथोरपदगी मफम अदोंगी मियाम सिंग मिबाइब फोकनरे खुराई लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल मपादा इम्फाल तुरेल द साबा रिटेनिंग वॉल मथक्ता फिट कुल्लोम सांगना इसिंग पाथोरक्तुना यिमलक अमसोंग लंबिरोमदा सेंजिनख्रे लमलोंग लाई पुथिबा मपादसु इफुट तारारोम फावगलक्की मस्जिद नतना खुराई चनम लेरक मपा थारोदेवी लंपाक मपा खुराई सलांथों मपादसु इफुट फाउजिलपदगी लैकाई अदोंगी प्रजा सिंगना इफुट मेनम अमसोंग तोरबान थोंगरपन सिंगबा थबक कयासु सथरे मफम अदुदा खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए एनजीबी जोइसु लाक्तुना येंगसिनखिबगलोनना बीजेपी मध्य प्रदेश की स्टेट सेक्रेटरी लाइसांगबम सुसिंद्रो एलिस याइमा लाक्तुना टाटा दीपर अमसोंग जेसीबी सिनदुना प्रजा मियामगी अवाबदसु सरयाखी पलीन गाइब साइसे पिकपना मरम कांदा असि खरा काइगद्रना अखोइन हुजिक लेबा खरा खितंग पेलप तौबा दुना अमु हापी ममांगलोमदा सि लेइसि मखम जदेगी स्टेगी स्टार्ट तौरागा सुम चलखरागा स्टे किलोमीटर अहुम की चांग सिने पुरा याम थिना सोइस नसिगी ओइनदि होल डे अखोइ दुम नसाइंग तादगे दुम होनरकपनि अदुना अनम मखैदि कंट्रोल तौरे अदु अखोइ हुजि डिपार्टमेंट साइडगी सु बोरा गुंबा अदगी करिगी मटेरियल खरादि अखोइ पिहनिंगी अदुबो अनम अमता लाक्तबन मरम ओरकान खितंग अवाबसे अखोइगी कनोदा लay अदो अंगम अंगम अखोइ लेकाइदगी युम सानबा मयामदगी पुथोपिरकपा सिंगदि अनम हुजि अदुना सिजनरी सरकी मे तरा निपान तरामा पंगलोनब अहिंग नोंग कन सुबन मरम ओइदुना खुराई साजो लैकाई की जोनल रिजर्व खेलिब KVA 100 के ट्रांसफॉर्मर असिदा फंगपम थोपा मई की फेस अहुम मनुंग अनी फंगदबदगी पम अमदी मोटो सलाइब याखिद्रे मतम खरदंग जोनल रिजर्व न कोन मफम सिंगदा कंज्यूमर सिंगदा सांग नाइना तोती इसिंग पीबा ngamkhiroi haina PhD Manipur वाटर सप्लाई मेंटेनेंस नंबर 2 की सब डिवीजन 1 की असिस्टेंट इंजीनियर ने थाथरो पचेरो मन खंगलगले सगोलमन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की ओइनसु मफम कयादा नंबुल तुरेल की इसिंग पाथोरपदगी इसिंग इसाव की अवाबा कया मायोकनारे ngasi ayuktagi hauduna सगोलम मोइरांग लेरक मसिन मपादा नंबुल तुरेल की इसिंग पाथोरक्तुना हाईवे की लंबी यावना मनांगनंग लेबा मफम कया इसिंग थुमजिनख्रे सगोलम असेंबली कंस्टिट्युएंसी एमएलए आर के इमोगी मिंग मखादा नंबुल तुरेल की इसिंग पाथोरप मफम कया जेसीबी सिजनदुना मेंसिनबक थबक यामना कन्ना चथरी
अमरम मे कुन कुनमाथों की लोनब अहिंग नोंग कन सुबन मरम ओइरागा कांसीबु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की इनटेक ओरिबा इम्फाल तुरेल की इमाई वांखलकपना मोटर अमसुंग पम मौसागुम इसिंग सिंखटपा याद्रे तुरेल की इमाई हंतरक्तरि फावबदी कांसीबु वाटर ट्रीटमेंट सप्लाई न कोनबा मफम सिंगदा कंज्यूमर सिंगी सांगनाइना तोती इसिंग पिबा ngamkhiroi haina PhD Manipuri water supply maintenance number 2 की सब डिवीजन 2 की असिस्टेंट इंजीनियर न थादोरपा सिरलोमन मखा तारकले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा उयंगपो ग्राम पंचायत की मनुंग दलैबा विलेज नंबर 19 मसुंग सगेम लकोंदसु खामेलोक मरिंदगी हादोरप इसिंग न तुंजिनखिबदगी लौ परी चहुमलोम लौ पानबा ngamloidore mamang sahidasु लकोलसी इसिंग तुंजिनखिबदगी लौ सरुक अहुम थोकपगी मनुंगदा अनि दि लौ पानबा ngamkidabane उयंगपो ग्राम पंचायत की प्रधान W कोंगांगबिना फोंदोरपदा खामेलोक मरिनसी दोलाइथाबी दाम ने इसिंग थिंगतुना लेबा मरमना नोंग खजितंग हेक सुबगा लोकोनसी इसिंग थुमजिनमता तोइना थोकले इसिंग हाजिनबा असिगी मतंगदा लोकल MLA दा हाइकिबसु लेखरे अदुबु महाकना मसिगी दमक्तदी असोबा प्रोग्राम अमा पाइखत्रबदी यारोइ हाइकी हंदक उयंपो ग्राम पंचायत न सिंदुना अंगम सेल खरदंग खाइनरगा खामेलोक मरिन असे तियंगमा अमसुंग मापान थोंगतपन सिंगबगी थबक यामना कन सतरिंगै तलक असिदा नोंग लाकपदगी मपुंग फाना सेमजिन ngamkhidi amade इरेना मरम ओइरगा मापान काइबसु याउखी मसिगी मथक्ता तुंग कोइबा सोल्यूशन अमा पुरकनबा लौपु सिंगसु लाक्तना खननबा याउबिनबा अपील तौखिबलोनना डिपार्टमेंट मियेंग संगबिनबसु अपील तौखी नत्रबदी मथंगी सहीदा लौसालसु पिबा ngamkhiroi हाइना फोंदोखी इसिंग छि चुमना चेंग हिदबदु चेनबा ngamdabdagi ngasi खामेलोकी तुरेन से लागा दाम सिदि हाइजलगा उनपोक विलेज नंबर 18 की जगेम लकोन पखा हारिबे लकोलसी सरु अहुम थोकपै सरु अनि दि लौ पानबा याद्रे हौगिबे चाहिदसु MLA दा 2014 दा खोय जेने बॉडी फमगा से था खरे मानसिदि प्रोग्राम अचौबु नत्रदि यारोय अहंजिंग न तौबिरि से आमफाय दु तौनो होनसि हारे ngasi बाउदि अदुगि सबसा प्लान से महि चाद्रि अथु मतमदा करम मौंग तौरगा करम ऑफिस न पाइबगे हाबेदु कुपना यंगनरगा सिगी खतंग मतेंग पांगबा यागदगे हाबेसि सरकार मियंग संगबियु नाकलमरम उयंपो ममा लेकाइदगी लौमी अमा ओरिबा पोसमम श्यामजितना फोंदोरपदा हौकिबा सही मंगामुकी ममांगदगी इसावसी लमदम अदोमदा यामना तोइना थोरकले गवर्नमेंट की माइकैदगी खरा साफनबा सेमजिन साजिनबगी वाखलसु लेते इसाउ असिना मरम ओइरगा फार्म अमस इंकोल थुमजिनखिबदगी लुपा लाख निफुदगी यांखैमुकी सांगदा पोट सही कयासु मांगले इसम समजब लौमी अमा ओइबना कनादा हाइरगा फगदौरिबनो हाइबसु हाइफम खंगदे असुमना अदुम सथरबदे लौ उबा ngamnaktabadagi फिबम लाक्लगनी हाइना महाकना मखाताना पेनदब वाफम कयासो फोंदोरकी गवर्नमेंट की साइड की करीगुम्बा अमता सेमजन साजनबिगे हाइबगी वाखनजु लैबा उदे मतुंगदा सेमजन साजनबिरकनी हाइबगी थाजबसु अखोय लैबा ngamjadre थबक सुरगा हिंजरिबा अखोय गुम्बा कयासिदि नोमो नोमगी हेन हेन फिबम चादबा लो उबा ngamक्तबगी फिबमदा लै MLA की साइड की हुजि फोगदा प्रधान दा मतेंग खर पांगबगी खोटपगी दि हाई हाई अदु अखोय तोंगाना दि अखोयना सी मतौवे हाइबदु मदि अखोय मिना खोंगना उजद्री ngasi चावरिबा इसिंग सिगी फिबम सिदि सिंगदा मंगवामंग पोकथोरकपा नोंग नोंगगी इसिंग चावबगी फिबम जे सही खुदिंगदगी हेन हेन अदुम हेंजलकपगी फिबम अमा लै हदम मरक मणिपुर नोंग लेफ्तना सुबना ओइरगा तुरेल की इमाई वांखलकपग लोनेना मफम कयादा तुरेल इसिंग पाथोपदगी गवर्नमेंट असगी मतेंग गाइदना मिपाइनरबा प्रजा कयाना मागी मागी मापादा लेबा तोरवान कया मफम मफम खुदिंगदा थोंगतनरे इंग्लिशिंग चमापमुफ्तरागी अंगन मतन मणिपुर यामना साउना तोरवान काइकिबा मफम अमा ओइरिबा सिंगजमी मथक थोकसोम लेकाइदसु लमदम अदोंगी प्रजा सिंगना अंगम अंगम पांबै सिजनदुना तोरवान थोंगतना हौरे मफम मदुरा लोकल MLA सु ओइरिबा मदि फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर आई हेमोचंद्रसु लाक्तुना यंगसिनखे मिनिस्टर ने इंपैक्ट न्यूज ता फोंदोरपदा हारिबा मफम असि नौना थोनखिबना मरम ओइरगा लेबाक असि यामना थोटपा मदि नमथकिबने हानदी इमाइगी सांग असि यौना वांगबा लेखिदे हंदकिसिना अहानबने हाइकी अखोई सिगी लेवल सिमक्ति अमुक्तदी सि यौनदी इन द रिसेंट अदि खरा चाही मंगा आम तरा आमददी सिगी फिबम सिदि यौनक्तदी यौदबने हंदकिसनि यौंग वांगे अदुना कोई याम कन होनजरी अखोई डिपार्टमेंट की कोई इंजीनियर सिंगसु लाए कोले अदु तो ngasa युक्तगी अदुम अखोई मरु होइना क्लब की लेकाई की लोइना थोगा तौबनी अदुना अखोई ngसाइदगी कन्ना मॉनिटर तौरी ओवरफ्लो सि तौपनिना अखोई दा कोई यामना मिपाइनगाई होइबा दा सिगी जगह सि थाइना अखोई काइगिबा जगह कितंग वीक जोन दे दुम होइबा अदु याम हंजन जनदी फनामदी कोई सेमबने अदु कोई कन्ना होनजरी अदु यामना अनएक्सपेक्टेड होइबा अनप्रेसिडेंटेड होइबा कनो पोती होइबा
Manipur Assembly Speaker T.S. Lokeso gi ming makhada Speaker si PRO amadi somongi SDO na lusingba IFCT gi official singalunena kundrapum Assembly constituency gi workers sing yawba tim amana Assembly constituency asigi manunga leiba ishauna suklaba mapam sing satun yengsin gre ngasi kongsada duda uimpop nongsum da senba khamelok lokhong sambai singkho haraurau tangkham amadi kundrapum gi ising ishauna suklaba mapam kayasu yengsin ki Tentha Kunogi Mapamada Wangzing Turel Gitoraban Nasi Ahing Ninkai Vadagi, Mananapa Yum in Kolkaya, Tumzin Kre, Housing Ati Mapam Kayada, Single Lambi Tong Amata Fauna Dre, Wangzing Turel Ati Mapam Kayada so Toraban Ninkairapa Yabaki Pum the Lady, Gomena, Atamatam the Ming, Sambina Kunja Singna, Apil Torkli. Gomena Sina Laliba Mekun Manga Fabaki Manunda, Tong Zaurok, Tartalgi, Toravant. Ninkai duna ladiba saruk sing tung koina sanaba yaba mawongda semjinduna miyangi awak kokon biu miyamgi awaba kokon biu haina Social Educational Health and Cultural Development Organization na secretary na thadorapa serolamana khanglakli lonena hariba matamasi fabagi manungda matik saba lakhotpam thopa thabot lakhotrabadi IFCD for Bisnobu division matam kaktana thengjin mamasung maka makhal kaya khongjang sing sangsilagani haina serolamana makhatana phongdorakli Haujik tenopalda landslide Toktuna Malpuba Gari Kaya Panuleriba Mafam Asida works Minister case Birena Haktingana Satring Sincre. Minister case is Birena State Asigi Fandagi Atubamatamda Pit Chama Yankai Wangba Valley Breeze Ama Saragani Haina Tazaba Pikre. Kodaki Oina landslide Tokliba Mafam Asida JCB na Chingba Mason Sing Sinaduna Lambia Semjin Bahukre. Amaram the Joint Action Committee on Infal More Road Transporters Association President Ngangom Haridas Naso landslide Tokliba Mapamasi the Satuna Yangsin Kre. Hauzik landslide Tokliba Mapamasi Hanadagi Hauna Pibam Sok to Lediba Mafamne Gomena Matam Sana Lambiasi Semjil Biram Labadi Masi landslide Toklibasi Toklamloi Hainaso Ngangom Haridasna Pianaba Fongdorakle. Landslide asina maram oiden housing passenger gari amasung malpuba gari kaya pandun lady state asigi lifeline ama oiriba lambi asida government athuba matamda thabuk lakhot pidrabadi lamdam asigi miyamda pot sai tangbagi awaba mayok naragani haiki Ako state government gi pesa puthok charaga masida sangba belly bridge ama hapke na khona bani aduna ngauda dranga si thokiba thok se masida gi ekoi athuba matamda ji machine mayam sizinaraga lambi se pass tawna boi hona gani Haiba Pamuchi, Nuhi Tabada Soy and Talani Hana, Hanjan Saka, da press media, Laujuki Vido, Tabi the Dagi, Hojik, Oriba Pimuchu Erekani, at the Hojilami is the same with the Tata, Luxembourg, Yadu Mangade, at the Prasing Waribase, Marie Lemsina, you can be have a second Lauja Tabi, the Secret Nakan Day. Ising is out again out nana polam sing government cinematic sana lampelda labor irrigation and flood control department IFCD storeroom da thambidabana maram oiraga awaba kaya mayoknare nomanini asida left na sukiba nong na maram oiraga lamdamasigi tampaki district singi miyam ising isaw gi awaba kaya mayoknare ising isaw na awaba nangalaba mapam singi miyam na ngasi lampel IFCD storeroom da ising isaw gi polam sing ahangba cement bag sing split bamboo satai ordinary satai Amadi bamboo sing wana sing basing low balaknaki adubo store masida polam sing asimatic sana like tabanamaram oiraga store panari basingna miyamgi pianana bahonabada awaba oiki hiramasigi matang na store room asigi section officer SO L Babuna Mailan authority na ising isawgi polam sing asi matic sana thambida bana miyamgi pelan mangamdre mahang makha taraduna polam sing asi miyam da khara tungana na bahonabada awaba ama oire hausi fawada ahang cement bag lising mangaga chamapan split bamboo satai homudra ordinary satai taramasung wa kun kurai salantong minitong golapati kairang muslim awang lekai ya school singjamai kadri lekai ahalov kairang tong haibi hengang maya lekai amadi thawbal irong khordak lekai gi miyamda yanthokre miyamgi apama thungnana ba atuma matamda polam sing store room da yor lagani haiki isawgi pau pirnabagi damakta department asin helpline number 24515550 amuka hanna 24515550 da miyamgi damakta hangdoktuna thamle hairi Natural amta hana thambida bunina matikan thambida bunina koi matik mayam ni lapada koina koina ta wongam de mayam gi pelan mangam de mayam gi kharaga yanana ba koina kharaga
ꯊꯨꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯣꯟ ꯗꯤ ꯋꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯪꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯅꯣꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤꯗꯐꯥꯎꯗ IFC ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯣꯡꯂꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯅꯣꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝ ꯍꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯅꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:45 ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗ JSU ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 6 ꯁꯤꯔꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ ꯀꯨꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ CEOꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 6 ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯨꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯍꯧꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯨꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯖꯧꯄꯤꯗ ꯀꯦꯝꯞ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯔꯀꯣꯝꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ 5 ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 5ꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯄꯥꯠ ꯇꯨ ꯁꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ BSF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯄꯥꯠ ꯇꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2ꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 10ꯗ NSN IMꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯦꯅꯤ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯗꯥꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯐꯨꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯟꯗꯛꯇ BSF ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯄꯥꯠ ꯇꯨ ꯁꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯕꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅ ꯁꯕꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯥꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯩꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 11 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯧꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Manipur Public Service Commission na lauba Civil Service Preliminary Examination 2016 Question Instruction da aranba leire examination asi amuk hanna pangthok piu haina JC against the misconduct of civil services preliminary examination 2016 ki mai kaidagi thamlakle ngasi Manipur Press Club ta pawmising unaba mada JC asigi president Ayam Ravindran hai MPSC na lauba parikya asigi instruction number mapan gi matung ina questions sing asigi aranba pawkhum gi penalty leiroi hai adog instruction asigi makhada tadaba sub close da aranba answer gi apunba question amada piriba mark tagi 1/3 kakani hairi instruction asigumba aranba wafam asina candidate kayara samanaba pokale haina Ayam Ravindran phongdorakli ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯆꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯥꯡꯉꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯩꯈꯥꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯟ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯩꯈꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MPS na lawkiba IFCD PWD MS PDCL amadi minor irrigation gi assistant engineer amasung manager post ki damak Andaman and Nicobar dagi Island dagi Dinesh Kumar Koban nan Manipuri ama khalakpagi thawangbo Kanglaipak Students Association case yana yanaba phongdok pagalunena khongpham handoknaba khangala fawada mainabasingna khangsin usinadana tumin lesin ba haibasi live activity haina association asigi secretary general thathora pachilamana khangalakli BJP dagi Mikhal Kakiba Kaksing Khono Municipal Council gi Ward number 5 ki councilor Mari amasung Vice Councilor ama Indian National Congress ta songsilakre Indian National Congress ta songsankraba councilor Mari adudi Ward number 1 gi TS Rosini Devi Ward number 2 gi S Chawba Singh Ward number 5 ki KS Babu Singh Ward number 6 ki TS Rishikesh Singhani aduga Vice Councilor Singh aduna Ward number 8 ki KS Gojendra Singh INC
दा सोंजिंखरबा मियोय मंगामक बीटी रोड लेबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ऑफिस दा MPCC न सिंदुना ताराम ओखरे ताराम ओपकी थोरमदा प्रेसिडेंट यन हाउकिपना मियोय मंगामक INC दा चंगलकपदा अयाबा पीरे हाइना लाउथोखि लोनेना लोइनान लेंयान फी अममम खुदोल तमखि ताराम ओपकी थोरमदा MPCC के तोंगान तोंगान फम पारिबा MLA सिंगसु सरुयाखि माखोई मंगासिना INC दा याउसिलप मतमदा एखोगी पार्टी सोयदना पांगन कनी हाइबा आसासी थमेरगा एखोई ngasidagiди माखोई पार्टी लीडर अमा ओइरे अदुगा माखोई पार्टी की असेट ओइबखतनतना माखोइना कक्चिन खुनो अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप लौबा हौरगनी निमित तरामाथोनी की मतुना पांगथोकदरी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिखल के दम पॉलिटिकल पार्टी सिंह मागी पार्टी की फिराल सिंह खतुना अकन ममोंगदा बोट खोंबा हौनरकली या स्कूल असेंबली कंस्टिट्युएंसी के मनुंग सन लेबा वार्ड नंबर 20 द बीजेपी की मेरप ओरिबा वांखई कैथल असांग बिद लेबा थिंगुजम बेजिन की मयम द पार्टी की फिराल सिंह खतुना एफथौनी तोरम पांगथोखरे ngasi पांगथोकी ब तोरम द बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी के कन्वीनर थौनाउजम साव यावना पार्टी की मरोइबल सुमक यासो सरयाखी या स्कूल असेंबली कंस्टिट्युएंसी के मनुसन लाइब वार्ड नंबर 20 द कांग्रेस मेरे ओरिबी वांखई पुखरम लेरक लाइबी लौक्राप ओंबी तोंबी देवी की मयुमदा पार्टी की फिराल सिंगतुना यप मंगोल निखरे ACSC की MLA अमसुंग MPCC की प्रेसिडेंट यन हाउकिप यावना पांगथोकिबा ngase ki thoram aduda MPCC की प्रेसिडेंट यन हाउकिपना निमित खरनी की नोंगलेपतना चुबदा इफाल मनुंग की मफम अयामबदा इसिंग थुमजिलिबा असी मतम गचुनबा मोंगदा इरम नाला सिंह असी सेमदिन मतम ओरे हाइना फोंदोखी अमरम असेंबली कंस्टिट्युएंसी असी वार्ड नंबर 14 लोक जना शक्ति पार्टी की टिकट मेरे ओरिबा ngangbam bizengi yasulai be yumda party ki firal singkatre party asigi MLA karam siam yauna pangthoki bangan sigi thoram aduda mailena junani da pangthokadriba IMC ki mikal asida L lokjana shakti party ki ticket ta thadok liba mere ahomak mai pakani haiba ki thajaba lai haina MLA karam siamna phongdoki थासके तारा नेपाल खोंगमन जोन 3 द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की रेशन कार्ड यंथोपकी वाहौदा थोंगजो पार्ट 2 नमरपम लेकाइदगी खारिबम हुटर एलेस तोंबा कौबा मियोय अमबो थोंगजो असेंबली कंस्टिट्युएंसी MLA थोंगाम बिसुजित मसामकना तमथिना फुरकी हाइरिबा वाफमसी अरानबनी अमदी युमफम याउदबनी हानंगसी निंगोम थोंग साइरोम लेरक कम्युनिटी हॉलदा पांगथोकेबा मिफम अमदा थोंगजो प्रजा मियामना अमतोइना यानखरे मसिगलोनेना वारिप अमस लौखरे वारिप सिंह अदुदी अहानबदा असिगुम्बा MLA बो मिंगसत थिबा याबा मवोंगदा लाना संदोप अमदी इरांग सागलिबा असि मिफम अदुन अमत ओइना कंडेम तौबा मसिदा राजनीतिक ओइबा खोदोंग साबा लौनना होनरिबा असिगी चेनरिबा खारिबम हुटर की मथक्ता आइन की ओइबा मतेंग लखोलगनि हाइना तेंबा मतेंग लौरगनि हाइना फोंदोपा थौदो असिगी मतांगदा असेंबली कंस्टिट्युएंसी असिदा publicity satuna amadi mifam pangthoktana MLA asigi mingsathi nanaba honariba asigi mayokta sabsana thengnanaba kendra asigi miya kayana amatwani yanare haba wafam sing yauki hauji matang swaida break amatan lawjage manipur mas malenga tonga don mi ipaw sing lene khoi break te gamna thuna hanjarake impact news po miyakta dalebio Delta Tutorals for CBSE admissions open class 9 10 and 12 science from April 4 class 12 arts from May 4 class 11 science from June 6 vacation course for Navodayas and others from May 4 class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piva car Sigi features Sindi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupali Sing mga khatana book Tobi Horo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go.
Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahan bangami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matungda taramnok sari hoji makhata pauda Bisa Samad Kendra Manipur Silma Marik Suba Devarisi Nada Zen Tigamai Lenina Marik Suba Devarisi Nada Journalist Award is Nitaratar rated ISL Samjai the Pigre Manipur Dramati Union hold the Pang Toki Bataram Adu the Impact TV is editor Wairupa Sundra Singhana Chief Guest Manipur Sanskrit College Curator Principal T Amusna Sarma Sasrina Guest Owner Masung Biswa Samad Kendra Manipur President A Brazokama Saramana President Unesar Yaki Tharamadu Wangang Kibasing House Manipur journalist singi role gi matang da sandong haigi Impact TV gi sip editor Wairupa Sundrana Fungdok pada e pau haibasi yaudregadi mioi amana decision ama lepa ngamande pau haibasi housing matam da di mainstream media da natana social media singsu lerakpana pau ama chummi natraga lali haibasi khangdok pada ware Professionally trained Tauraba reporter sing na laurak pau adu editor singi gatekeeper oiduna pau adu phongba yai natraga yadi haibadu yengsile Hausi Manipur gi media gi style and function asi crossroad amada leire kunai ama apabomong da samgatpada media gi role asi yam chawbana media singna hai singbasu change journalist singna society amagi ahoba amadi asoiba adu utle Asoiba du karamna samdokane haibadu palibu government asigi makha poli haina mahna makhata da fongdoki Media is the Tory report, Facebook the Tory report say source Mafran Kangabanina, Tajabadi Wali. Adubu Masigizu, Tajab Wali Haidunasu, Masina Amuk Sanadiba role Amana. How you see mainstream media see gatekeeper Mammalay Haitagazu, gatekeeper Mayam Jesu, not unsellable Habudu Oidre. Habudi me couldn't maki Mamalay Habud Maina. Corrupted way the Evan Nupadu, it is matter of the price ni Haina Bazulay. Devarisi Nada Journalist Awardee El Siamdana Fondo Kibada, journalist sing ama oirbadi, journalist ama oirbadi, asing matawamadi, Miam git Hazaba, Mangan the Bamatautai, Haiki. Section Kudimutakana Pangpun. Madudaki Chumdoraga, asing Masak Torak Panina. Maybe knowledge habitity. Port Kilimutagi Aduga, Mapong Kudimutagi, knowledge Horpong Actony. Adugum Bamasa Adu, Yamna Lina, common people that wasn't but aside Dhanmagina, the Pijabadi, Atumani, Madi. Trust Saibat Hazaba, Aduga, Atumba, Tawahibisi, Kanasumu Yening Island, Dharmasu Asumani. Dharma Tawada, Oida Tawayaro. Handak lamlai de sing yen bagi matana card holder sing adhar talahu da badagi leramba sayna ba umkhatna ba punamak watiam na haina lamlai students idol club na thopa sir lamana hairi lamlai development committee na kon area da thopa thodo wa thop punamak committee asina amadi maira pai sing na control tawani so hairi Cooperative Society Manipur register oriba IAS Dr. Harmit Pahuja si Manipur government na ataba matam na atopa department transfer tawgadabani haina Manipur State Cooperative Union na fongdorakle Manipur primary cooperative district cooperative society amasung state level cooperative society singna sinduna ngasi Imphal gi Rumhal theater da pangthoki ba mifam amada union asigi president L Tom Pisakna hauzik leiriba register asina Manipur da cooperative sakhatna ba honna bagi mahuta muthatna ba honnare society tawduna hingna bagi lambi semliba Singbo Karim Kathaina Duna Namthana Bahonabi Basi Yaroi Haiduna Cooperation Minister Young State Minister da Memorandum Amaso Pishilagani Haiki. Houji Houjimak Aikogi, Restar Webiriba, Mingwena Panzarabada, Dr. Harmit Singh Pauza, Mak Masamana Koi Hoji Koi Restar Wedi. Mark Sita Senamak, cooperative house the cooperative movements that Mata Senam Pamjada cooperative Tokapa Pamdaba, cooperative members Simbu, Mana, Karim Kathaina, Selling Stopa Pamba, Aduma Mio in Ima cooperative Siyoka Pamba Minate, Mabu Atumatamda, Aquana, Mabu Transfer, Tagina, the Mukta, Aquan Honorable Minister, Cooperation the Memorandum Pisilani, Adolena Loina, Principal Secretary Cooperation da, Aduma Sama to copy Pigani, Adolena, Honorable Siamba by Koi, copy Pin and Bokoi Tarang Tawani.
Mayan Fal Police Station yang manung sana laiba ustiwa lamhang da sina pangki bi sangmai jin khunong maya lekai dagi wayang mam isan devi ki asibak sang hausa hausa games ke mokta laiba se thas ki kun manga phaba gi manung da kana matana claim tawro drabadi ain gi matungina dispose tawragani haina Mayan Fal o sina top sirla man hairi ngasi upung tara taba matamda singa makha yangnam direct laiba sangai ven gi office da BNFC gi Marirak Suba annual Zenabodi mi fam pangtok pakalunena Ben Asigi nauna tau pugata basing kan kri haina Ben Asigi secretary na thadura pasilo man khangalakli State asida toina banama sung strike toriba asigi mayok ta kaisabat jang sanda naha kaya da tholak banama di blockade ki mayok ta protest tawkre sai sigi me kunma thoi fawada state asida namit humdra ma thoi ni ban tawkre banama di strike na nomada lupa crore kuntramanga mangale masina haktiang na saiteng phangliba si nomagi sara taliba madi mairu singni maramasina yariba makai banama di strike tawbidanaba protesters singaduna appeal tawri Hujik Manipurda bangi chanabi se yamna toire ado khoin haning idi ban sina maram oiraga no magi chara tan mi sing da suwai ado angang sing gi school gi mahausa mogi larik tambagi rhythm su kai adegi amang ma mayam ma ILP talize akoi mayam gi phanana bane hedi akoi mayam apun bagi kainoma haing wai tungko na kana na ba malak pagini aduda bi thinge haiduna su attack hek tau biba na daga phu ba nung thomba adu si je to honing de hedi akoi ichi naw ngak tani ado akoi basin zum sauna radi akoi na maru na koi first ta ILP ki cause ki damak de thoklai je si zo akoi sauna duna dum to khaina ta bagi chance le akoi na appeal tau janing badi mayam je ing na chikna shanti da ne protest tau na se Task ani the grade 4 ye post the class 10 when sanaragani haina dipika mission thoki ba order namaram oiraga matam san class 8 certificate pai ba made grade 4 ye post tanari applicant singi oiba meeting pangthoktuna Mamat Yunus Khan amadi L Indira Devi bo mathang sina president amasung secretary class 8 pass pending dine harness association koba association nama same le haina association sigi president thadorapa selomana khangalagli Manipur Gauria lining Sanglakhiba matamdagi hauna leibak ningthau yauna pak sanna pangthoknaramba mahadumen gi workshop competition amangasi Imphal East ki manung sanba Bamon Kampu makha lekai da pangthokre India Government Ministry Culture gi sendang makha da lekai asida leiba maitai pungyeba kangabam manglembana project tawduna pangthokiba thoram asida saru yakiba agriculture department gi director Dr. K Susila na haikibada Manipur picture baso art amasung culture gi lamda malemna thoidokna sakhamnaribani adabo lamda masigi ariba art form kaya mutkiba yabagi akiba lakle asugumna batanja asida manglembana mahadumen gi workshop competition ama pangthokpasi apapa khongthangni production asina haurliba mirol singda domain gi maramda khanganba ngamlagani haiki tungda mahadumen gi production amasu miyamda utki अगोगी मांग रगतबा कल्चर हेरिटेज की साइट तो सल्लबो पोसिंग असि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना सिंबी दोना अगोना मासी अगोगी मिनबा अगो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर नसु अगोगी मणिपुर की कचन कोया दलाइबा अगोगी कल्चर बुनुसिबा अदु कल्चर बु थवा यौजा बसिंग सिदसु अगोना यामबसु यामद्रबसु अगोना मासी ग्रांट से खरखर तंग पिजरगा अगोई कल्चर सिंग बु थवा यौबसिंगदा अगोई मतिंग पांगनबोइना Department of Agriculture na honazari First Emma campus sathariba baiba boss yaw lakpa all Manipur written DS successful candidate of police constable male lisunitara homdoge candidate singda karigama makhal amatagi ayetpa apan ba pibi gano haina ban stride tawriba singda serolamad appeal tawrakli ILP ki eho asibo association asina mapung fana sawali haina serolasin hairi matam kuina nam sinduna thamduraga handakta government ka wari sanaduna baiba boss asi pangthopana masida amuhana ayetpa pibi danaba hanna appeal tawrakli Malem Sakhangliba Lamdamasigi Ariba art form Oriba Thangtagi Saknaraba Sintak Purel Oramba Natana where Lalong Manipur Thangta Cultural Association Director Guru Mayum Garukiso Laikidabagi Ahan Maning Sing Thoramasi Pangto Kibagaluna Laikidabagi Mitam Stisu Amasu Hangdokre Imphal East Iril Bunda Leba Association Asigi Sanglial the Pangto Kibatoram Aduda Saryakiba in the Manipur Parliamentary Constituency MP Dr. T.S. Mainan Haikibada Thang ta harib art form asi ngasi Indian Olympic Association na masak khanglabani aduna lamdamasi bu malem da masak tak liba thang ta bu sport ki saruk ama oina yahonduna Olympic ki thak yahonna ba honna ba tangai fadre amaromda thang ta bu awang ba thak ta pukhat na ba honna ba laikhidraba Padmasri Gaur Kisorna thang ta gi lamda tawramba thabak singbu tung koina le honna na ba ma ki mitama ma hangdok pasina
hangdokpasi thagningai ni haiki loinena lekhedraba Padma Shri Gaur Kishore gi mafamda North East Biography Forum na thangta gi nongsarel haina mingthol piduna award amasu mahaki imu manungda kusinaki Maitai India ke scheduled tribe list da yahun nabagi haibagi matang da pangthopa miyang gi mifam da scheduled tribe ki list da yahun mana yellow mi kanjana bagi khwai da gi apaba lambi oigani haina miyam na mot ama toina pinakre mifam ase coordinating body on scheduled tribe demand committee of Manipur na sinun house ngasi palace compound da laiba iboyam sumangla sanglen da pangthoki bi mifam na wat loki bane mifam adu da saru ya ki bawang loi singna singi sinau singna yelibasi ILP ga marilena na pass tau ki bill ahum adune bill ahum adu ekta onthok labasu Supreme Court na yaroi hairak bayai aduna SD ki lista yaubana lamdam asi ki chanabi amasung lam kannabagi khwai da ki phaba oigani miyoi kharana awangba thak tagi scheduled tribe ki thakta hantabasi yaning de haina fongdok narliba asi laibak tibani haibu wafam khayasu thamnaki pangtholi bimifam pangthoki bimifam aduda lamdam asida leiba civil society organization mairu single loop single mute sing amasung miyoi listing henman sa yake ngasi pangthoki bimifam aduda moderator oina retired Colonel RK Rajendrana oiki YST habasi yam samna harbada ILP ngasi talibi manse maiti ji mukhi ga dawre yarfo khoi ngaklu changi haibagi pofam bi adugi ngaklu du thira khoi ki lamdu kalagadi lamdu ki puwari du su kalagani lamdu ki puwari de kalagadi lamdu ka sagonari puwari habani ko adu de maiti khoi ki saktam khoi ki na culture kalagani chahi singani ki puwari le rami hanthaba thakta kumba yade hai wafum se si wangre lang 진단의 농신나시 하이리고 진단 농신나시 아무런데나 뭐이바 한다가 다 하이버시 또시 이진에 나오네 하이라디 마네바 플랫폼다 라시 थासगी कुंदा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर ना सिनेमा मेगा मैराथन मणिपुर की पेट्रोल मेंबर ओरंबा नोमाइथेम पासाना खांगुदा लेगिदबदा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट की मेलोय संगलेन दंगसी अवा फोंदोपगी फम पांगथोकरे थोरमसिद लेगिद्रबगी थावाइना इंग्ना सिंगना लेरना बमिने 2 minutes लेफ्टन अवा फोंदोकने हानि UPF ना सेरोला मन फोंदोरकली सैवला मसुमना सथरकपा सिरोई लिली फेस्टिवल उखुल सिरोई विलेज द मफुंग फाना लोसिनक्रे स्टेट एनिमल संगाई जिमना स्टेट एनिमल संगाई गुमना सिरोई लिली दसु स्टेट गवर्नमेंट मियंग संबियो तांगलब लै मखल असिबो प्रमोट अमसुंग योखननब होनबियो हाइना उखुल ADC की चेयरमैन डॉक्टर यारोनसो ngalung appeal tawrakle Siroi Lily Festival Organizing Committee na sinduna thas ki tarani pandagi haudana kunmatoi fawba pangthokiba festival asi State Tourism Department sponsor tawjarabasu department asi gi mihut amata festival asi loisinbagi thoramna sab yakide thoram asi gamari lenana Dr. Yaronso nganglung na hai Siroi Lily asi state asi gi yamna special oiba laini adabo state government na lai asi gi maru oiba khangbidana lairi lai asibu malem pumada khangana ba khonabada fail oiri nakalamuramda state government state animal oriba sangai promote tawdana sai khodingi oina state ki thakta sangai festival haidana pangthokli ahen sanpham kaya thadari adabo Siroi Lily gi oina di state government na karisumiyeng sangbidan lairi haina Dr. Yaron Songlonu na pena bukafum kaya so fongdoraki Siroi Lily is state flower ni sangai so state ki sani adobo recognition si lairasu promotion si pachana pita pigi SIROY asida koi nakeba tampu ki pronunciation ji distort to bhi reba atuna indigeneity hai tu nei ne there is no indigenous element when you call Siroi go asida ke ba tuna sing na no koi na koi mayam sina sing na koi indigenous stuff si flower si ba ko na to se arti Siroi ki mami chapta na thon da ni Tail Khongmal Manile Kaidagi case Santi Devi Masong Tamelong district gi case Khating Luda ngasi kwakata Lastram Laikai Ire Masewa Association na selkite mang pikre case Santi Devi asi angang unabada kudong thiba nangbadanatna mapuraban hanna yengbidabadagi hospital asida matam sang na layeng dana lairibane ngasi association asina case Santi Devi de lupalising taramanga masung case Khating Luda lupalising ahumgi tengbang piramki Jennings ki director na sangkot thutang lobidana sugumba ma uthorak pasida koi gi lekai gi oina hana dagi hauna koi gi mateng pangduna maga hingmin na bagi wakhalon si koi lekai gi oina leijabaga loina na ngasi su
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯉꯝꯕ ꯇꯝꯐꯥꯁꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ 15,000 ꯈꯛ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯉꯝꯃꯨꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯍꯣꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟꯁ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯣꯀꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ A ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯔꯅꯔꯁ ꯑꯞ ꯇꯥꯍꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯀꯤ ꯒꯥꯟꯄꯨ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯈꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯐ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯅ ꯄꯥꯟꯖꯜ 2-1ꯗ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯥꯐꯇ ꯍꯣꯀꯤ ꯒꯥꯟꯄꯨ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 3-2ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯂꯒ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯍꯣꯀꯤ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯅ ꯍꯣꯀꯤ ꯖꯔꯈꯟꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 3-2ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯣꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯍꯣꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ A ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯤꯝ 13ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯣꯕꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ I am sure the instant National Hockey Championship has given the players from different corners of the country to acquaint each other, establish and enhance the bond of integrity in diversity. It can bring understanding and sense of oneness and brotherhood. It is one of the most important avenues for developing the youth and empowering them to be responsible citizens. I would like to congratulate all the participants of the tournament to make this event a grand success. ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ 15ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯤꯁꯨꯝꯊꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ M ꯖꯗꯨꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯥꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯀꯥꯡ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯂꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯅꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ MMTA ꯒꯤ ꯆꯤꯡꯀꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯠ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯀꯥꯔꯣꯏ 3ꯅ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯠ ꯃꯇꯣꯜ ꯌꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ MMTA ꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯔꯣꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯝꯕꯤꯡ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯥ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯦꯚꯔꯦꯁꯠ ꯀꯥꯕ ꯌꯧꯔꯨꯕ ꯆꯤꯡꯀꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤ ꯖꯨꯗꯣ ꯐꯦꯗरेशन ऑफ इंडिया के मखाद इंडिया पुंबकी ओइना तरुक सुबा अमदि अवांग नोंपोक स्टेट सिंगी ओइना यान हानबा जुडो ट्रेनिंग सेंटर अमा मयांग इम्फाल दा हांगदोखरे रेवेन्यू लॉ एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ओइबदा नतना मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ओइबा MLA आई हेमोचंद्रना मयांग इम्फाल थाना आईबी रोड ता लैबा मयलमी स्पोर्ट्स एकेडमी के सरकम ओइबा कमन इंडो स्टेडियम हाइना मिंगथोनबा जुडो ट्रेनिंग सेंटर ngasi miyam da kosinakibani thoram masida thoram mapu una sar yakiba education and transport minister MLA Dr. K. Ratan Kumarna training center asina judo ge sanore kaya yokhatpada natana afaba sanore kaya pothoktuna lebak asagi ijat porap ngamnagani magna makha taraduna haugi basai kaya da Indian Judo Federation gi myut kaya lamdam asida laktuna lemna masana asida chang polam sing amasung sahi amagi oina lemna training pige haira power leire masana asigi oiba tongan ba hol leitabana khodong saba sing phangdan lakibani adubo ngasigi khodong saba sing asi phanglagani haiki thoram asida Judo Federation of India ki president Mukesh Kumar Susar yaki boluna center asid sahi mari ki training pinabagi damakta khangalaba sadara kun manga ki list amasu lauthoki all India ki akoi international ki kenoda sadara ko matamda Manipur yamna marui aduga Manipur si na akoi ki judo players sing masing yamna puthuk masing manungda akoi me one ki endodagi yamna masing yamna puthukpa adurgadi sanaroi sing sigi yenga kanda sanabasigi thawai yausabasi yenga kanda akoi mafam asida na yamna pung thogot piba amadi mayalami sports academy gi masing yamna thawai yaw hai batara masing apunba collective effort asina
मसिगी अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ब्लेसिंग का लोइनना अखोई ngasi थाक asi yorku ngapani अरोबदा मरुब पावमन पिजरी हौगबन नमी खरनी द नोंग लेप्तना सुबदगी इम्फाल मन सेलिबा मरुब ट्रेल सिंग इमाई खोदों थिंगाई मथक चेले मफम खर ट्रेल पातोक सु यावरे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेखल की बोर्ड खोम के थबक खम केन कल्ले मफम कयादा मिरेप सिंगना फिराल सकत के तरफ पातोकनरी अमसोंग वर्क्स मिनिस्टर टेनोपॉल लैंडस्लाइड की फिल्म यंगसिंग क्रे मी पुवमसोंग माल गाड़ी होम पंद